kan YouTube channel kan lo lom le vek ka cheu tun tuma hian Khawvel Chanchinthar te le India ram chung Chanchinthar rang rang te thlir zauna kan han nei le donanga kan thlir zauna ma sabera ta chuanin kan video upload nun bera kanon soito US le Ukraine ten Ukraine rawale lung hausak na wang tak chung changa enrem na thutlung an zia tur kha an ziak felta a he thutlung hi April de somthum khanin US an khopui ber Washington Ukraine First Deputy Prime Minister and Economy Minister Ilya Sirdenko ile US Treasury Secretary Scott Bessentaten an ziak felta a hian in rem na thutlunga hianin US chuan Ukraine rama leilung hausak na wang tak omte chu amang tangkai theanga Ukraine chuan US ne na tangin ral thum lama tan puina an dong thei thung bo don dia soini bokani ti chuanin ram pahni te hian US le Ukraine te hian he an in rem na thutlunga hian Ukraine na leilung hausak na wang tak omte kha Joint Reconstruction Investment Fund an siamanga chuta chuan thunei na zat le zatin an nei dona tin he joint fund a poisa lute chu Ukraine din tharle na na man tangkai ni dona ni anin remna hian US in Ukraine hne na tanpuina lo pek to US dollar tluk le ding on chatum somnga pakote chu peklet angai don lawa Ukraine in peklet angai don lawa he hi achan chu US sarkar in Ukraine hne na tanpuina a lo pek to thin kha Donald Trump hianin Ukraine hian leiba ang dewin a chua chala chu wang tak chuanin Ukraine sarkar hian rule le thein in ring boxi lawa chu wang tak chuan in rem na hi apui mo te me ma chan chu he an in rem na thuthlunga hian US sarkar in Joe Biden a hun atanga Donald Trump a hun thlenga Ukraine hian a tanpuina lo pek to US dollar tluk le ding on jathum somnga pakwa te kha pek le tangai don lo ani ti chuan US in Ukraine hena tanpuina ala pek le tur te chu hian in remna thuthlunga an zi ang hian joint fund a hina lu zel to don ani tin an in remna hian leilung hausak na wang tak tak somnga pasari baka tuyal theite natural gas le hydrocarbons an ti te po a huam tel dona chung te chu Ukraine thuni na hnuaya alo manga ama se US in adu huna amman tangkai thei turin man phalsak an ni to don ani Ukraine in he in remna an be sei US in ramven himna lama tanpuina security guarantee a peang ti ero chu tel ani talawa ti chon he in remna hi US lam hian siaman du na chan chu US in Ukraine ne na tanpuina tam takalo pek to chu athlon ko ta pek ni lawa hlok na tel ve an tu a zia bera chon tanpuina khatizat kan pe to chu wagin in rama thil lu kha hlok taka man min phalsak vero an tina ni bera zia bera chon Donald Trump hian Ukraine ne na US sarkar na tanpuina tam tak a pek to kha athlon ko ta luan liam tir aya Ukraine na thil lu tak Khawvel mundanga manglo te alo nei ang kha US sarkar hian amang tangkai nga te chuan hlok na kan tel ve to na ni mai lom tin at soi thina chu tuna an rem na thutlunga an thutluk na lian ber pakhat po hi ani ome ti chuan kan YouTube channel a khen kan video ron upload ta kan comment lama khan rare mineral hemi leilung hausak na wang tak Ukraine rama chung chang hi zona oma thiamang tokin toy thieng berin han chang don taila Ukraine rawa hian leilung hausak na wang tak tak Khawvela za panga vel hi a ni hri tania tin Khawvela graphite za somni hi Ukraine a hian a manga chu tania graphite chu enge kan ti chuan mineral chi khata dia chu electric battery siamna na pan thinania tin chu baka Ukraine hian manganese le titanium anei thaboka chu manganese hi enge kan ti chuan steel le alloy siam chuana ta na amman ropoi mo tak pakhat alo ni boka ti chuan chu alkaline battery le dry cell battery siamna tan po tangkai takania tin titanium hi thlo theina te van chang lon na long te missile siamna atan te man ropoi mo tak pakhat ani boka heiba ka hian Europe huam chunga lithium tam per chu Ukraine a hian a nia soinia tin lithium hi enge kan ti chuan battery recharge thei siam chuana ta na man ropoi mo takania chung battery recharge thei an man na te chu mobile phone battery atan te laptop battery atan te digital camera battery atan te le electric lir thei battery atan te man thina ni bokani tin heiba ka hian beryllium an tia tin chu ba ka chon uranium po Ukraine
ram leilung chunga hian atama beryllium an ti hi thlo theina disc brake siam nan te le satellite siam nan te a man ro poi mo tak ania tin uranium chu nuclear man ro le ral thuam siam na ta na man thin ani boka chu wang chuan Ukraine hianin leilung hausak na wang tak tak Khawvel a zinga za engza nge kan ti kha za panga vel hi Ukraine ram chunga hen oma chu US sarkar hianin a ota man tangkai tumta Ukraine a leilung hausak na wang chi rare mineral omte hi a hloma chut chuan mun ruk vela lai chhuat thei ania ti chuan alak chhuana alai chhuana hian US dollar makta duai zathum vel se nangai thung don ani kan soi to thin angin leilung hausak na wang tak hi China nanga Khawvel in sum don ton na po he thila wang hianin China hianin engeni athu noya da na sa ni achan chu China raba he tiang leilung hausak na wang chi kan ti tu na kan soi fi ho tele adang te po kha China ram chunga hian oma China ram chunga hian om satlia lawa i lai chuanga ya man theya siam chu kha ngai thini chu tak chu i nei rigot pon ni la a man the siam chu kha ngai thina chu China ram hianin a lai chu poka man theina a chu poka chu wang chuan Khawvel international business kan ti don nge khami a khan he thila wang hian China hianin a dominate nge ni Khawvel sum don na hi a kai hroi na sa em em chu wang chuan US le khotlang ram te hianin Europe ram ho te ple United States kan ti te hian China heti taka rare mineral sum don ton na achung nung hi China hi dor to lawa mo dor tlema i Khawvel mun danga tanga han lei chon te han lak lu te kha an du em a chu wang chuan tu na hian i akong dang China ni lo US lam hi chuan in Ukraine lama hetiang hi i a om thata wang khan lak luwa man tang kai khan tu ta ti chuan US in Ukraine hetiang leilung hausak na wang chi adu to ka awa engeni mangtang kai theini chuan China ina US lama athon thlak tam tak kha a lo su hek thei to do na chu wang tak chuan US tan po hian Ukraine ne na heti in rem na thutlung an han tho ho na thutlung an han ziak felta hi thilpoi mo takania ti chuan US hian hetiang leilung hausak na wang chi hi ramdang abikin China ne na tang hian alak lut na sata wang hian tuna Ukraine ne na in rem nan siam ta ka hian China tangna la lut lem thei to dona hetiang rare mineral hi US in amamo somnga panga zinga somni pani te chu Ukraine hian nei nia soi ni pokani ti chuan he rare mineral anti sumdon na hi kan soila soi nu US mai ba ka Australia point kan video upload ma sa khan kon ron soi to Australia ra ma po tha Australia pon an ram in thlan pui an nei zo huna Khawvel ram dang te ne na in sumdon ton na nei theina turin investment siaman tum ti te po khat Chanchinthar khan kon soi chuak to a ti chuan Ukraine hianin he rare mineral US ne na tho ho na tura in rem nan han siam ta ka hian an hmel ma Russia tan chuan mit timim thei tak turania achan po US le Ukraine in hetianga sum don ton na in rem nan nei ta ka chuan US company te kha he Ukraine ram chunga hian na thok le khatiang ang boi pui khanan han om to don ni chuta tak chuan US company te Ukraine na thok le in buna anom chuan avian him na kha tuna hian in rem na hin tel du chelo ma sela Ukraine ram chunga khatiang US company te na thona le an han in bun vel kha a him theine turin America sarkar he chuan in ven him na hi angai pui mo don chiang sa chu wang tak chuan an in rem na thuthlung an tho ho na thuthlung a hin ziak che lo pon ni sela security guarantee kha ziak lo pon ni sela US ero hi chuan in an ram company te kheta Ukraine na han thok tur ta ka chu avian him kha arin om chiang sa boka chu wang tak chuan in he in rem na hi Russia tan chuan na nok viau ve thei boka tin he an in rem na thuthlung ang hi akal zel chuan in kum som chung man han la photanga ti chuan chu ta thang chuan a hlok na lo lu ta kha America le US in zat le zatin in sem thin dona tin heta an man tang kai na tur a fan a poisa lo lut ta po kha Ukraine tan po chan na ni cholawa an hlok pui tur tho ni ti in he in rem na thuthlunga hian zia ania tin he in rem na hi kan soi to thina history tlem kan soyanga Joe Biden a hun lai tang po khanin
Russia le Ukraine an hanin do ta America khan ral thuam le tan pui na sang mangin Ukraine hi lo tan pui to thina ni chu Joe Biden apo khanin a sarkar lai khanin Ukraine nen hian he leilung hausak na wang tak Ukraine a hi a ot ve thowa in rem na siam pui tum khan fan da to ma se ti hlotlina ni talota kumin February thla khan Ukraine President Zelensky kha US a zukzina ti chuan he in rem na thutlung hi ziak fel tura anin ngai lain kan ron soi to thina US a zukzin kha an bouro ka zuk thata vak lawa he in rem na po hi ziak fel lowin job ngeni Zelensky kha a hota a mairo chu hei February a lo rala March a lo ni April ania May an lo ni bel chuan an lo ziak fel ta der ani ti kha a history tlam kan han soitel ni sela ti chuan a pahni na ta chuan Donald Trump patho kan han soi lenga Donald Trump pa chungchang Donald Trump pa hian in US National Security Advisor atana arwat Mike Waltz chu na tangina chol to ti apuanga ani hi Mike Waltz hi National Security Advisor ataga abanta ka chuanin tuna US Secretary of State nilai Marco Rubio chuanin National Security Advisor na hi alo muitel ridon dia soidia ti chuan Donald Trump pa chuan Mike Waltz hi hetia na tanga National Security Advisor atanga abantak nu hianin US Ambassador to United Nation na US sarkar IO palai tura arwat tur thu asoi bokani Mike Waltz hinga tinga National Security Advisor atana banani tak mai kan ti chuan tun nai chawa hian US hemi politics a inbeina shranga hianin Mike Waltz hi aming che em a chan chu anram chunga khulaya signal chat anti hey in biak po na message tele video text message le video anin thon to ton na social media ke ni India rama ke ni hita kan Mizo tena kan lo thiam ti dan chun WhatsApp ang chi hi mobile application pakhat ka signal application ma chata chuan group an siam ani chu mi signal group a chuanin group pakhat chu America sarkar ho tu lok zualte omna group ani chu group a chuanin March ni yengzat nge dik tun kumin March thla khan US sarkar ina Yemen rama Houthi helte abeidan tur chungchang le an malakna an rel na tur group ania chu han ngai to tala US top secret group angani chu ta chuanin chanchin bumi pakhat Jeffrey Goldberg kan pia chu Atlantic chanchin bu editor chu group a chuan sarkar mi poimo ni silo chanchin bumi pakhat media lammi pakhat khat tel ve ni ta ni Jeffrey hian an nuwa sarkar thuruk kan ti meng chu he group a anin biak na zongzong ka screenshot a ti chon chanchin bulama khan a puang zar ta sia chu ep tu lam tele America mi pui tam tak ta khan an soi sel na salu to kani a chan po he thil America top secret tur ralan rel na chungchang chanchin bumi pakhatina group a sarkar mi pui mo ni si lowina avatel thei kha Mike Waltz hian a at kha group a khan aron nge ni del tir ve ni tia soini wangin beina le social na tok na salu to ka chu wang chuanin National Security Advisor tan hian ban anita ni ange ti ngai dana oma ti chuan Trump a hian Mike Waltz chanchin bumi Jeffrey Goldberg ka he group a an etaka ama ka chuanin a thlawang kha hauviawa amaro chu ti hian tharei lo te a hianin a ban ta ni ti chuan a chan ngen kan Chanchinthar thlir zauna pathum na chuan Khawvel paho saton to Elon Musk chuan Trump sarkara Department of Government Efficiency Senior Advisor na chu a ban san don to nia soyenia April di somthum ne lai ni a US cabinet meeting Donald Trump pa kai hruaya chuanin he department I call the Department of Government Efficiency hi chulkar khata ni khate bo ni ni cho na tho to thu soya achan chu Elon Musk hian ama mi malsum don na Tesla company lama ain thlur bing le don dina soini Musk hian sarkar mi poimo ani na chu me ni somthuma atop to don dina soya amaro chu Trump sarkarin anma mo chuan apui thei reng tur thu sei poka Trump chuan Musk chu adu chen a kai hroi sarkar hnuaya chuan he na hi alat chel reng the ni atipoka ti chuan farewell speech ang deuh khan ni he cabinet meeting a hian Musk ne na khan Donald Trump pakhanin kan sarkar hian kan ma mo che na thoi kan faka tha kan tilu tu katia amaro chu Elon Musk hian mi puin min du lo deng chu ka karte an lo teaching pena an lo ngani mi pui
chen khatin ka kar te ka khatiang ang chi kha an lo be chu wang chuan in min lom vak lo niang atia ma se Donald Trump a hian in ka sarkar hian alama mo che adu che idu chen hen thai thok thayang alo ti ve ni chu wang tak chuan ban len tak tak ne loin heta hemi department pi kata na full time na tho thin kha ka cholkar khata ni khatam bon ni chaw na thok to don nia soi ni a ti chuan he thil hi Khawvel Chanchinthar langsar ve tak ania ti chuan in Elon Musk hianin Donald Trump a sarkar noi he na chel chung hian ni za chung a chel chung hianin America sarkar hian poisa tam tak kan hum the ni atian malak na hi fak viaw ani ti chuan kan Chanchinthar thlir zauna palina chuan Oman Ram Foreign Minister chuan US le Iran sarkar tena atum lina ta na inbiak na an nei tur chu a hun son ri ani thu soya he inbiak an nei le tura tan hianin mei ni som ni pathum ro man ania an nei na mun tur po Italy ram khopui Roma ania amaro chu he US le Iran sarkar palai inbiak tur hi thul ri ani te chuan kan ron soi to thina kan video upload ma salama khan US chuan Iran ram shrek na tur ati chuak thar boka Iran ram de na tuyal theye bo petrochemical lama sumdon na neya piang chu US sarkar nen sumdon na an kalpui thei to don lo nin an soya ti chuan Iran ram sarkar hi US hianin thil pasaria sumdon na le tranpui na konga a shrek le do na ni hengte an boru kan ni wang hian remna palai te indor ton tura inbiak dan nei le po hi thulani an ni ngem ti ngai dan om thei viawa ti chuan US ina kanon soi to thinang khan Iran hi nuclear chungchanga inbiak na nei an du na chan chu US du dan zom turin Iran hindu ni enge kan ti chuan US le khothlang ram te Khawvel khothlang ram chu ponel Khawvel ram sang te hian Iran ram hian in an nuclear plant an ti nuclear siam chu na hmuna hian nuclear ral thum an siam chuak thina an kol runin an ria chu tak chu US sarkar hian in Iran ram ina nuclear ral thum a siam chuak te an nei te khan du lo ni a chan chu an hlau thong e be ma nuclear ral thum hi muslim firfiak pol te mo khatiang Iran ram sarkar chak si lawa ral thum hlawman kol chun Khawvel rem na lem bona ta na hlom don din ria chu wang tak chun Donald Trump pa US president an ron ni le hian na sale zul zokin Iran sarkar hi ngeni atura US hianin du thlan tur kan pe chewa indo nge indua kan thu oi ani atini Iran sarkar hi avona sa hi ka video upload ma salama khan tum thum karon soi to ang Donald Trump pa hianin Iran hianin US thuin zom lo ni chuan Israel kai hruain in ram nuclear siam chu na mun te hi kanon bom don tin na vo to thin bakani chu tak chu Iran sarkar po hianin US ne na in rem na khatiang engeni palai na thokan tum thum lai in piak nan lo nei to ma se in rem na tlon thling le thu han shwal mum tak khan la nei theilawa Iran sarkar hian US du dan hi aza mo kha zom har santi ve tho poka ti chuan Iran sarkar hian US ina puna nuclear ral thum siam chu ka mo kol ruwa apuna hi an pha ve char poka heti la hian Israel le engeni US sarkar chuan nat takin Iran sarkar hi an lo ning vau ve poka achan chu Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu na po kanin Iran ina nuclear ral thum akol thei na chan tur hi pakhat mam lawa an lo kolabo an kol tia kan mu chu chuan Israel sarkar hian a beive nga la ngalo ti rap to bokani chungte ni wang chuan Iran sarkar hi US le Israel hian thei pato pinan wawa ti chuan Donald Trump a phei chuan in kan soi to ang khan Iran ram hian nuclear ral thum an nei tur ani lo tin thulai engene thuro lum lutuk mai kha alo soi chok to bokani te chuan kan Chanchinthar thlir zawna pangana chuan Pakistan President Asaf Ali Zardari le Prime Minister Shehbaz Sharif te chuan mei ni khat ninga ni khan Tunlai Pakistan le India borok so sang chungchang an soi duna anin muzoa thu chu an ne Pakistan chuan an ram himna ti boi tu le ron vo an omani chuan arul tokin an chang zel don nin an soya hei baka hianin Pakistan ambassador United States a ommek Rizwan Shahid Sheikh ka chuan India le Pakistan borok so sang chho meka US President Donald Trump chu Khawvel a remna lemon na zonga in mang thina ni wangin
inrol turina du thu soi boka he US ambassador to United States rizona thu soi hian engeni Pakistan le India in kara in hriat thiam lo na tuna ommek borok rip tak ha hian America chu thuk zok in ron inrol sela tia du thu asoya interview ma chonna he thui sei chok bokani heti lai mek hian Pakistan FM radio station te chuanin India hla an ti chuatin chu an lo ti top ve boka hei hi Pakistan Broadcaster Association ten India le Pakistan borok so sak meka Pakistan an tan ziele Pakistan ramtana an ti ve theinian hriata khan an Pakistan FM radio station zonga India hla an ti chuak to don lo ni ti kha anon soya hei hi Pakistan sarkar chuanin tha hi lo ti em Pakistan sarkar thu pung tu chuanin Pakistan na FM radio station nei tu tena hetianga nga malak nan ron nei hi Pakistan mi puite kanin pum khat ziele India sarkar in diklo taka min puwa hetianga nga min ep na an ram mangai na an ron tilang hi Pakistan sarkar chuan lomum kan ti em ani tin alo sei vele bokani ti chuan indo amo khatiang ang borok rip tak an ma chon don em ti vel kara FM radio thleng Pakistan lama chuan in an lo tang rol ve ni chu ti chuan a porok na chuan me ni khat ni nga ni khan India Defense Minister Rajnath Singh chuan US Defense Secretary Pete Hegseth biak thlat nai na bia Rajnath Singh hian US ho tu Pete ne na hian Pakistan chu khowela fir fiak polte vul lian tu an ni thu tele hetianga nga khowela remna le monna tidur thong theitu ram an ni thu te a hril nia soinia ti chuan US Secretary Defense Secretary Pete chuan India in fir fiak te breilat na konga India lam an tan thu lo hrela India in amaram ven himna tura tran na la ka mo ma lak na konga an na tho na konga US sarkar chuan a thlop zel tur thu alo hril ve boka hei tak hi enga tinge Chanchinthar thlir zauna kan ron tel kan ti chuan Pakistan Prime Minister khanin nimina khanin US Secretary of State Rubio kha alo zuk beto boka hei hi a chan let na ni veom taka India Defense Minister Rajnath Singh chuan in US Defense Secretary zo ka khazuk pe vele ngatani ti hianin Pakistan le India borok so sang zela hianin lelam polin an ti ang kha arul tok velin lelam polin ron ti ve zel anga ngai theania ti chuan kan Chanchinthar thlir zauna pasarina chuan India le Pakistan borok kan soime ka hianin ram pani teral thom le sipai nei dan te hi kan subscriber tin in lo hriat ve chak te kan ringa in hriat to thin ni mas ani mai theya maro chu hrelote om thenia chuta chuan in tlem han khai khin donila India hen sipai ral do chi makta doi khatle nuai li le sing sari le sanga vela neya chu Pakistan sipai nei let ni aya tam ani Pakistan hen sipai ral do chi hi nuai ruk singa sangli aneya India hianin hemi ral do chi sipai anei sa pa ka hian reserve sipai an ti hi makta doi khatle point khatle panga aneya Pakistan hian reserve sipai hi nuai nga anei thonga ti chuan han tuna kan han nge ni khai khin na hian Pakistan chuanin sipai nei tam lama chuan sipai ral do chi le reserve sipai a khanin India chu phalo vai vioni ti chuan India ramin ven himna ta na ram ven himna ta na budget a poisa da za thi Pakistan ina anram budget an da ain a let riatin atamani India hi khowela military budget hemi ram ven himna konga budget da tamber pangana ani ti kha kan YouTube channel video kan upload ma sa po khan kan soi to la shelo te kan paltakin khowela ram ven himna ta na poisa da tamber budget da tamber pangana khowela India hi nia ti chuan Pakistan ero chuanin engeni top 10 apon lang phalo ni chu tiang vel chu ni ti chuan India in Agni 5 missile nei hian kilometer sanga tanga sangriat akap theinia soinia Pakistan ina missile an nei that ber sahin 3 missile hi KM sang ni le za claim khating vel kha akap pathunga India missile hian KM sang thum chuangin Pakistan missile ai hian akap plat theizo kani sang thumom sang ni ai velin Pakistan missile nei that ber ai hian India Agni 5 missile hian akap pla theizo kani ti chuan kan thret ve mai mai tan India hian nuclear ral thum ania hian amang masatu kan ni lawang ti thuthlung von tu ania
Indona na man chi tactical nuclear weapon na nei thu hi India hian chiang takina soi langai lawa a nei renga mar chu soi langai lo di ti chuan Pakistan ve thung ero hi chuan mang ma satu kan ni lawang ti thutlung hi an von ve lem lawa tin an nuclear ral thum nei hi Nasar ballistic missile an tia chu chuan KM somsaria hla akap thei thung ani ya akap thei an tila i poya khoi thei na a bial ngani a bial chung ka kilometer somsari chunga poi a khoi theya khatiang khan ya Pakistan hianin i engeni thlir zau tu ten an soidan chuanin a beidon topa mo mangan topa chun nuclear al thum mang masatu ni hi hre haulowang anti ve thung pokani India chu nuclear al thum nei tu ni ma sela smart jok ti nani chu mang masatu kan ni lawang ti thu thung von tu zinga khan atel veni India in do tho theina an nei zati sang ni chuang in do tho theina hi India hen ania Pakistan hianin sang khat chau anei thung ani in do long lian kan an ti hi India hin jani som ko pathum ania Pakistan ina indo long lian nei hi za som ni panga chau ani thu za som ni pakhat chau ni thung ani ti chuan submarine an ti tui hnuai long hi India in som pariat nei lain Pakistan hian pariat chau anei thung boka ti chuan na chena kan soi to a sipai ral do thei kha India lam kha anei tam zo kan lo ni le ta nuclear ral thum khami missile bi ka warhead an ti khami missile nuclear ral thum pai thei akap la thei zok kha India ta alo ni bok ta ti chuan chu ba kha chuan indo thlo theina sang ni chuang aneya Pakistan ain sang khatina nei tamani chu indo long lian po hi Pakistan ai hianin za som nga chuangin anei tam bokani tin tui hnuai long po kan strianga India hian som pariat nei lain Pakistan chon pariat chau nei ve thungani ti chuan tun laia boru ka hianin India sarkar chuanin long sipai tele indo thlo theina te po in ring turin atia chuti mek lai chon Pakistan lampang po anin ral ring verenga an long sipai tele anin do thlo theina te po atul huna che chok bai thei turin an sipai ho tu te khan lo hre tir ve to pokani tin tun hnaia hianin Pakistan de India sipai roi tu te po kan tingan ho tu te po an in thak ton zak zaka India sipai lama po kan video masalama kanon soi to a kimi Jammu and Kashmir bi Northern Command a commander tura ho tu pa per ka India sarkar khana ruat thara chuti mek lai chuanin Pakistan a an sipai an en thatu pol ISI ho tu pa thin kha National Security Advisor ta an ruat thar boka chuting chuanin nge ni sarkar malak na sang sanga hian a hlom thei beng ang ber tur le ain ri krap zong hian India sarkar le Pakistan sarkar chu ain vau chho de uranga chung te chu aniatin an India ram sarkar roi tu poimo tak tak tele Pakistan ho tu lian te po tongkam media le news lamate engeni tongkam anin nei hriam sia ka moti mai tur ania anin vau ton na sem ema kanon soi to thina India le Pakistan hian do mai ngem ti zo na tap tap po a oma amaro chu hei hi chu hunin na Sri Lanka kan soi to thinang khan khoi ram ma hian in do hi an du ngal utut lem lawa last resort tak tak ani thina ni in do hi chu engeni du than thei nung peranga ngai ni thina wangin in do direct taka in do hi chu chok mai na rin lawa tin ram ne le mon na te po kara lo ve thei tho poka amero chu India sarkar hianin pahalgama poi khoina firfektana an ron thlenna India mi som ni pas rukan ka hluma he chuanin ngoi me hi chu tum don lo ti chu thil chiang sa ni pokani ti chuan kan Chanchinthar thir zauna pariat na chuan me ni sari tanga ni som thum pakat chung hian Hyderabad khopui Miss World than voi som sari panina nei ani don ta heta Telangana Chief Minister Refnat Reddy chuan tun hnaya pahalgama firfek ten puyan khoya wangin he Miss World than na Hyderabad nei tura hianin ven himna uluk taka kalpui turin an state police ho tu tele sarkar mi poimo te hriatira tin ama Chief Minister Refnat Reddy hianin an sarkar ho hruai tu tena ro man nan nei te po en puin a sei puya Hyderabad ko pui po Miss World than na an thlen dona wang hian an chei moi chhotana flyover bridge te an chei moi atin Hyderabad ko puya mun ming thang an nei te chei boy nan thok na satran to hle dia soi ni a ti chuan he Hyderabad tina Miss World thanna a thlen tura hian Communist Party of India CPI ho tu narayana chuan Hyderabad ta Miss World thanna nei tur chu
a tul lo ti thu le a soisel na aron lan tira chuta chuan sarkarin hemiata na cheng vai bel chasom ni panga a seng tur chu meichhi an du sakani rau rau chuanin hetiang ang hi huai hot lawin meichhi te choi kan na lama malak na te tin meichhi te eizon na kong dapuina ta na an ma tho tur siam sakjok ni se a tharin thu alo sei ve mek bokani he communist party of India roi tu hianin hetiang beauty contest ang hi nei a tu lo ti ve tlatani ti chuan Miss World thanna a hian Khawvel ram rang za somli tangin anon tel dona tin he Miss World contestant te hi mei ni ro katanga nisari chungin Hyderabad anon thleng khomanga ti chuan a engeni a bultan na opening ceremony hi mei ni soma Gachibowli indoor stadium a nei ani dona tin he Miss World contest nei chung hian Hyderabad le a che vela mun poimo historical place te hei charminar te po hi Mizo chu secret ti hian charminar hi kan rianga charminar hemi mun poimo lutuk mun mingthang lutuk hi Hyderabad khopui chunga mania all city lama mania ti chuan Hyderabad khami charminar mai ba ka khan isa khamun poimo Hindu temple mingthang te le Hyderabad ta India culture le engeni Telugu culture lang thei turang chi mun poimo sang ta kha Miss World ta ron in contest te hian an tlo dona ti chuan he hun hi ro pui taka buat sai tu mania ti chuan he Miss World thanna tan hian Hyderabad sarkar po state sarkar Telangana state sarkar po nasat takin buat sai ni ti kha ikan Chanchinthar thlir zauna kan han soi lenga ti chuan a pakona chuan mei ni ni zir top ni hian asama atho khatna tan panchayat in thlan nei tan ani don ta a he in thlan tho khat na hi district som palia nei anianga a tho ni na chu mei ni som ni mei ni saria district som pathuma nei le ani don ani he panchayat in thlan hi Mizoram a chuan VC in thlan kan tiang hi ni meyang chu BJP kai shroi NDA te chuan chu tu lowin zila parisad bial som thum pani le anchali panchayat sit jani somret pareta ne nan chang der to ni heng bial ngeni somthum pani le anchali panchayat sit jani somni pareta hian BJP ti hi ngeni lelam eptupol ina candidate an sim lo wangin ne nan chang der to hemi chung changa hian Assam Chief Minister Himanta Biswa chuan he panchayat in thana hianin NDA te chuan ne na sang takan nei dona an hui deuh vek don nin a soi ve pakani chuan Assam Chief Minister Himanta chungchang hi han soi ta zelila April ni somthum khan Guwahati High Court Bar Association member ani tangin Assam Chief Minister hian banna theluta hei hi Bar Association ten Guwahati High Court Guwahati atanga Kamrup district chunga rang mahala son tumna an do dal wang nia soinia Assam Chief Minister Himanta Biswa hi ukil ni vethin kha nia chu Bar Association apo member lo de thina amar chu banna thelu tani Bar Association lam thungi chuan an Chief Minister Himanta hian court omna mun ason tumna hi a bial chung ama MLA bial chung Jalukbari constituency huam chung ania he thila ti tumna hi chu ama politics sam thatna tur mai ani tin an social vele thunga Bar Association lam hian court omna mun son tuma wang hian na sa takin do dalna tun thleng hian an laneya he buena wang hianin Assama Advocate General Devajit Saike point Bar Association member atangin banna lo thelu to bakani chungte chu Assam Chief Minister ina Bar Association member an han banna han thelu raprap te po hi Assam state politics a Chanchinthar langsar takani wang kan han tel vele ti chuan somna tan chuan Union Home Minister Amit Shah chuan meni khat ninga ni khan Delhi ya veng pakhat ngeni Kailas colony chu bodo zirlai shroi tu boralta bodafa Upendranath Brahma Mark ti in veng mingkha athak saka thei hi a honna nia ti chuan he bodo zirlai shroi tu boralta Upendranath Brahma thi chamvoi somthum pangana Pualin Delhi a tho hian alim fit ko sang chu hongboka he Delhi chimlam veng pakhat Kailas colony hi tuna chuan bodozirlai shroi tu thin bodofa Upendranath Brahma Mark tin sarkar hianin aming hi official in a thlak ta ni abit sa hian March ni som poruk
khan all bodo student union ten in khompui kokra jara asama an nei tum khan khol lian ni na man puya he hun man na hianin delia kong pui ming chu all bodo student union roi tu boralta bodo fa brahma ming hian thlak aniang ti alo tiam to wangin ati hlotling ta ni he in khoma hian amit sa hianin pahalgam poi khoi tu te chungchang po soin india ramatangin fiak pol te chu noi bo vek an dianga hei kan ti hlotlingang atipoka tin hei fiak pol te na pahalgama poyan khoina kha soi chok le in india mi pui poi soi lo mo innocent civilian som ni paruk ka hlum ania wang hian fiak pol te hian hna an chang anin ngai tur ani lo tuna hian india sarkar hian fiak pol te hi noi chimit tur le phubala le turin theina le enge ni kong sangin ma kan la dona kan la mek boka at enge ni at top chu an na khopang ti in vau khan na thu aron soi le boka hei hi amit sa ana tunlai pahalgam thil thleng adem na thu a soi non le na masaber ta ponia te chuan som pakhat na chuanin meghalaya sarkar cabinet chuan an chief minister konrad sangma kai hruina hnuaya thil poimo tak pom felan ne chu meghalaya state chunga lir thei hlui to te chinral na tur vehicle scrappage policy an pom felta a sarkar thupok tu polling do chon he sarkar malak na tura hian meghalaya state chunga lir thei upato singkhat sang thum te chu tlan chho phalsak an ni to don lo atia he an malak na hian meghalaya state chunga borok chia ti tlem na konga na sat takin apui don nin asoini hian malak na tura hianin masaberatan sarkar lir thei kumsom panga upat to te chu chinral masakan ni don ina soya sarkar lir thei sanga chuang chu tlan chho phal an ni to don lo ani ati tin mimal lir thei ero chu akum hi an han ti tam deuh laka mimal lir thei kumsom thum panga aya upate chu tlan chho phal ani to don lowa chu wangin he sarkar malak na tura hian meghalaya state chunga mimal lir thei sangret chuang chu chinral angai don ni na sei bakani tin meghalaya chanchin hi kan thlir ho khat ema ngeni Chanchinthar thlir zauna hi ka tel ngai pok relawa chu wang chuan meghalaya chief minister konrad sangma malak na pakhat hi han thlir le taila heta hianin me ni khat ni nga ni khan an state chunga infiam mi somli pali te hna chief minister konrad ke sangma hian chief minister sports scholarship ahlana he scholarship hi infiam mi an state chunga infiam mi te hna kum khat chungin cheng singruk tranpuina an pethina chu infiam mi somli pali te hna me ni khat ni nga ni khan ahlana tin he scholarship chief minister sports scholarship an ti hi meghalaya state chunga infiam mi zatum som nga ten an lom dong to a ti chuan meghalaya state hian infiam na lama hian man sonin malak na thatak tak te pon neya tin meghalaya state hian kumsang ni somni pasaria indian national games an thleng dona an chief minister soidan chuan hemiata na in bot soina po hi akal chhotan to a chu wang chuan meghalaya state sarkar hianin kumsang ni somni pasaria ro pui takin national games an thleng don ni na soi bokani chungte wang chuan silong le umiam lampang khu ang chi a te po malak na le khatiang khol sin te le infiam mi ten ron pun khom na satona wangin tourism lama po na satakin ma kan la dona sport mai ba ka he na satakin he national games lo thleng tura hian meghalaya sarkar chun chhor tang kaya lo hlok pui tum don niin a soi bokani ti chuan kan Chanchinthar thlir zauna ti khan kan du tok le mai dona ga tum chu toi deuh hleka a sei ning de ho ka chuanin in lom viewin karinga ti chuan ka soi non le du fo chu he video hi Chanchinthar hetia achiara tv vela hun bin an ron ser parang hin nilawa ti ang reng dawa soi ka nia chu wang chuanin in lo ngai thlang te ka chu ni se thina maro chu ron ngai thtir te le ala ngai thangai lo te hianin in se thiam lo do lek thin in ka se comment lamai non soi hian ke chuanin ti pa nang ni te nen mun khata om lo mai la he youtube video mang hian kan ti tlanga Chanchinthar ka lo muang ang te ti hian in ngai thak ve ta hian koron chop chok thrin ni ti kha kan soi thar le duwa comment lama te lo tang le ula like lama te
tin channel là hiền subscribe lo in la taw ni in comment ta hiền in subscribe le subscribe lo hi alang thei thina chu wang chuan subscribe ti kha me tur ni va click tur ni ti chuan in lo subscribe panga kan in pui ve se la ke ma mi mal hrim hrim chuan subscriber nei tam via po hi a tul po ka thilo ma ro chu he video kan upload na ta na kan man ber le nang ni po da ngai thak na nai lo man ber YouTube lam hian in subscriber nga te channel thang zel tur te hian min be sei ve wang hian in subscribe tur hian kan han ngen chewa tin subscribe lama po hian hlok na om via ka channel hin subscribe ani chuan in video kan upload thara piang kha notification bell khami subscribe ti ba kha notify mi tiang chi mi khami kha in me chuan in video kan upload thara piang kha nang mani akhan notification share tirna local thin don ani YouTube in han honga khata khan he channel lian in video thara nei ni hi ti khain po mungal wat thei dona chu wang tak chuan in subscribe te po hi pui mo chu ka soile soi nu subscribe hrim hrim chu kai chuan ka ngai pui mo ber ni lawa amaro chu subscriber nga te chu kan du ve thawa amaro chu ka ngai pui mo ber ero chu he video tang hianin nang ni le ke hianin hlok na lo te la beng war na nei phaila ti chuan kan ta na thaton ton don nin ka hria heng video ti hi thiam le thiang lo karon siam ve fo na chan chu ka soile soi nu kan rama hianin Khawvel ram zau zok chanchin te le kan chen na ram India ram chanchin te kan lo hriat bel ve theya chu tiang lama te chuan hlok na le tangkai na te alo om ve thei takin ti in sit tak chungin karon bot sei ve thina trong kam te ka thiam lawa ka tong te amuang in thil lam te ka har sat em in hria in ngai thla chu ti chung chuan min lo ngai hlat sak tu tam tak ka nei chewa ka lom em ani ti kha kan soi le duwa comment kha in thla rung su tin kan ngen non le chu ti chuan kan du tok le photang